puniki kawentenan Parua puniki sane utama pisan. Sane pingitan titiang ring kraman titiang iki punika wantah kawentenan kadi wenten silih sinunggil punika minakadi Potaro alit bisekan idone kemawon rupan ido punika wantah ubenar petak kalau tah laris ring jagate punika anoman utawi Betara Bayu punika gubantene pingit kawentanane kesimpen ring penyimpanan. Sane sampun modhakan iki sane sampun dumunan punika Ratu Ageng punika. Ratu Ageng. Muningan Ratu Ageng Sugro Pukulon sane wasta barong. Nah, punika kenten cara rabin iga lanang istri punika iga Betara Nini. Betara Nini sane ngelilane untuk Betari Durga. Sami puniki sane kawedaken manten tigang dasa kalih niki sane sampun mawedakan niki sane sampun dumunan punika Ratu Ageng punika. Ratu Ageng muningan Ratu Ageng Sugro Pukulon sane wasta barong. Nah, punika kenten cara rabin iga lanang istri punika iga Betara Nini. Betara Nini sane ngelilane untuk Betari Durga. Nika. Menika ampun kakudun iki jumlahnya ampun iki. 34. 34. Ini sane mangken paling napi wasana paling akeh sane modhakan. Sane dumo-dumo sekekale enten dan jasa pisan anu mangken sebisa. Sejawane Ratu Ageng sane antara au pidan iki. Ring Betara Nini sane burung sane modhakan. Betara alit Maria Siki niki anu mah Sugro Pukulon ikut dan au pidan niki luanggung sane modhakan sapunika. Ini kawentanan titiang Madarbe minaka di pelawatan Parua
napi mawinang dados wawu mangkin titiang presida raris macikang minakadi pelawatan parwa puniki adosne dokeng rien sampun dalem pulih naning kodak kemawon nindik jet ne punika kantun nganggen jet minyak ala ring yang tukang kawentan makin sampun tuna pisan punika temawinang titiang sareng kramo sami raris nyikiang pikayun sida raris mecikang ini pelawatan puniki ringgalah budok kliwon pang sampun luhur sanes sampun lintang sampun 6 sasih dadosne kawentanan pemecikange puniki diantokan indek parwo puniki akeh pisan daler titiang uning ayang uwit kawentanan parwo puniki sane uning titiang menawi itu titiang durung wenten dadosne kadi pengenikan nak lingsir penglingsir titiang dumun sane sampun melinggih dados raja petara raja utari puniki kawentanan parwo puniki sane utama pisan sane pingitan titiang ring kraman titiang iki punika wantah kawentanan kadi wenten silih sinunggil punika minakadi petara alit besekan idone kemawon rupan hidup punika wantah ubenara petak kalau tah raris ring jagate punika anoman utawi betara bayu punika gumantene pingit kawentanane kesimpen ring penyimpanan sane mangken gumantene ida wantah meyas mewali raris titiang uning ayang wit kawentanane puniki wantah sane tami titiang ordi puniki nikah titiang aturang titiang punika dumun duk ngerining makarya Paryanga Taman Sari. Paryanga Taman Sari punika wenten ring wewidangan jagat kayu amwo serai kembang merda punika kawentenane. Nah irika makarya pura wastane duke dumun kantun nganggen paras bunang utawi paras Bali dumun punika. Nah, kanjakang ngewangun punika kramo sami ngayah dadone kadi napi wastane kadi ngigel sami kraman tidak punika
ngigal wantah gumanti kadi ngigal bojok ampun ngenten titiang medolbe raris penglingsir iko ngaksi wenten kadi bojok putih nikah titiang bojok putih kadi anoman ampun punika wenten ring genahe sane kewangun punika Padma 3 rianto ka ring Parahyangan Taman Sari titiang kemanten punika nganggen Padma 3 punika wenten punyanipun ring dhuwur punyanipun punika sampun keaksi wenten bojok putih iku raris penglingsir titiang nakene kramo kal ngai tapel napis apesing mulup raris kraman titiang iring mau karya nah rika raris keambil talenang kadi dumun kemawon taruh punika talenang punika nenten sane uning taruh napi punika kaanggen nah dadosne penglingsir titiang sepisana rika kramo makarya pura penglingsir titiang makarya raris prerai makarya raris tapel nika punika mejina sane bojoge punika anggena gambar tur wenten raris sane makin embas tadi Dr. Alit tadi Dr. Bayu sane kesungsung terkepingitan dikiring jagat sulan nah niko kawentana rin sapu kenten raris kekaryana raris puniki pelawatan parwa sami wenten Nala Nila Sugriwa Sepati Jambawa iko raris anggena negap anggena negape raris ring kawentana sesolan parwa utawi wayang wah ade sapunika indek kawentanane